Aha. Gute? Gogote. Cha. Ewa. Uko nkubita kagatoki ku meza niko n'umwana atava hano. Ntabwo DNA gusa ibyo ni ibiki. Ayo mafaranga ugiye kuyangiza twayakoresha n'ibindi. DNA. Rero sheri, gereka nkubwire. Aya mafaranga yo gupima DNA no gushaka ibyangombwa byose ni igihugu kiyishyura. Kandi noneho ni wavuga ngo babihagarike ayo mafaranga ntiyaza mu mufuka wawe. Aba ari itegeko ko babikora. Kandi iyo basanze ibisubizo bya DNA bigaragaza ko umwana atari uwawe, umugabo wamubyaye n'umugore yamubyaranye nawe barabica kuko baba barahemukiye umusirikari w'igihugu. Rero ngo igihugu kizanirikire ushobora kunyuratse ukarubunya. Ntabwo ibi nabyemera. Muvande nyina sepe. Ariko manyenira turabukora ubunya n'abaganga. Kujya kugira ngo igihugu inshuti yanjye yambwiye byari ukuri. Ariko kubera iki bikore rwose nipfuragirika ntabwo kuraswa n'igihugu rwose kurumva bihose kandi byagenze bite? Nabigenza gute nyaboneka? Hari iki nacyo? Abakoze muvande nukuri kw'Imana ihangane. Umva ihangane pe. Ihangane nukuri ihangane bibaho. Akarugo muvande bibaho pe. Ihangane pe bibaho ibyo birashoboka. Ihangane nyine ube mu bacunga umutekano kubyihangane pe. Ihangane mwageze muri byinshi ariko mbabare. Hari